Ndagusuhuje aho uherereye hose, komeza ugubwe neza cyane. Ni Gisenyi Komisiyoneri, muravugana na Gade. Hano tuje kubereka ubuso burenga 1120 buri kuri kaburimbo mu kagari ka Byahi, bugurishwa miliyoni 70 z'amanyarwanda. Muduhamagare kuri 078388755. Ubu buso bwose bwavamo ibibanza bibiri birengaho gatoya, tugendeye ku migendekere ndetse n'imyubakire y'ibibanza muri aka karere. Hano hantu ni heza ku buryo buri umwe wese wahifuriza kuza kuhatura. Mushobora kwigira 2 cyangwa 3 mukaza mugatura aha hantu kandi ibintu bikagenda neza cyane. Mureke tubereke ubuso bwose ndetse n'ubuso bw'inyuma kugira ngo muzi aho mugiye kugura. Ubwo buso bwose bugize iki kibanza twabwiye ko harimo ibibanza bibiri birengaho gato cyangwa se parisere 2 n'igice. Muri ubu buso bwose mushobora kubateranya muri 2 cyangwa 3 mukaza mukagura ahantu kuri za miliyoni 120 kuri miliyoni 70 z'amanyarwanda, mukagabana aha hantu hafite ubuso 1120. Hano inyuma yacu tugiye kubereka urukuta rugabanya kabiri ayandi mapariseri ndetse n'aha hantu turi. Ngwino mu ba mbere, aha hantu ntihagucike kandi ndabizi ko utazicuza washoye aha hantu. Dore aho hose kuri toilette, aho hicaye abantu hose ni ubuso bw'iki kibanza kandi ni ikibanza kinini pe. Yewe niyo wakigura ugacamo umuhanda ugabanya ikibanza n'ikindi, aha hantu n'ubundi wakunguka hamwe ukahubaka ahandi ukagurisha. Ni inyungu gusa. Murakoze cyane.